Hvala. Eto, tako da znate. Hvala. Vrlo rado kaj me. Dođi, slobodno. Kako te nije sram? Mene? Njega. Ajde, da vidimo kako. Ajde. Kako vi možete mene Remetina slati? Koga vas? Koga vas? Mi šaljimo HDZ, ne šaljimo vas. Ma jebote, ja Cijela sam... vam je stranka, cijela vam je stranka na optuženičkoj klupi. Cijela vam je stranka na optuženičkoj klupi. Neka je. I ovo pišemo sa pravom. Sreća vam je Isusova. Kako? Da niste ovo napravili. Kada? 91. možda? Šta me slikajte? 91. Jebe vam mater. Bježiš, ha? Pička vam mater. Šta sad bježiš? Pošalji još takvih ovamo. Ja sam evo imam ime i prezme. A dobro, Pa gospodin. zašto možete vi to pisati za mene? Zašto ne bi mogli? Ali čekajte. Zašto? Za koga Ajde, za ja vas? sam čovjek isto kao i vi. Ali za koga za vas? Ma evo, ja sam izaslaniji. Vi ste izaslani. Pa zašto mi možete Ali to gledajte, raditi? ne, stanite. Mi imamo svoje pravo glasa isto kao i vi. Pa jesam ja na optuženičkoj Jebe klupi vam ili je mater. stranka na Sa Sanaderom. Kultura HDZ-a. Hrvatske. Pička vam materna.